Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Pini di putara lang solong Youth Festival ke pamana di malong nilitum Karbi Anglong News perangke dorsing tok bipen nothing pia hemalong ko analong doma lapen kijui ke langatum ko ananingarong mapu kachini ji aphan kahumridam lapen non ke wangji Karbi Anglong de katalon ji aphan ko ansi kachi sigma lapen ko an pangthir mapu kachini ji aphan humridam lo lapen tara langso Karbi jutang aklamalong ke pangthir etsi thekpon lo Kijui ke lang lapen nothing pielong kidoa tumpen alam thi arjuponik sina. Aprang si Karbi Anglong aratuan pan akarom pajig lo si pini nang tum pan akiru barpig lo nang tum kadok kali Karbi Anglong news salong nang tum angkelan sepedu penangkelan report nang tum pantane akiru barpig lo pini ni nang homri lagen lo itu tum Karbi Anglong along nong nom kacet hang nei lagi difu tara langso labangso dim lagi itum Karbi Anglong lagi itum Karbi culture labangso kaike lada kita lom le radim lo lapason thara dim si lapason si Asia Putimo Karbi Anglong autonomous consider hin pen Asia Putimo ki bipon labangso no tempi ko labangso bipon lo as labangso dim non festival kita tang festival dam elo la non Karbi Anglong day ni mate Karbi Anglong celebrate ni uthot ngali thulo as labangso hut labang so dim ko an kelang mi ma la pelang tum ko ang sige sik pon ma labang so no tin piaro la sinanga tum kan Karbi Anglong ra ara to an phana to kan par jini pon ko la penang to kan tiklang pon ko la pela ta ko an ka sik dulu ma labang so non Karbi Anglong de labang so celebrate journey mate labang so ketalong journey an ka sik pon dulu ma nang tum kan tiklang pon ko la pela tum pan adang no tin kilong kido tum pan alang tum kan kami tum marju pon ko la pen kijo kelang ma tai tum marju pon ko la kan tum an ni ngaro ma to la sinanga tum kan ni di marju pon ko Bila tu madung tu, kalau selang lepas ni biar jupon po lang tu nang kelang pen koana ning arong le, pen koana ning kang sam dulu ne, selebang so kana ni biar jupon po. Siapa si naliben cetan ikta ke hai? Naliben hai, one job stand. One job stand. Nali kona pen tong bang lo ne? Itu amri pen. Amri pen. Jo, ile tum la anak ke helu pen si lang tum kelang fan sebang lo. Tapi nang tum dak nang kelang ke bang pen koana le tum ning kang sam do. Ciputik dulu ning kang sam la santhot apir thege avelo ason si matha pon dulu. Juro, tante nali non la ke bangje Karbi Anglong autonomous concert tumo panali ana ningkang samlo la bangso lang tum tik heng la kadok ka be ka somse kon la bangso ko tha Pada Karbi Anglong autonomous concert la phani si ning kang sam thepik athe la tum la an su se kilang me la kalang dok an ladak tikim thek kerak thek pot alang ko phani churu ate non ki bang gilang la sona ko pini nali kinang gilang la sona li ning kamar lo ka ma tha pi son dum Kinang jelang abang ke nili non makin ningar thang ta we tami an se kelang me palang dok ngi akhir jumi ke nili tum tami pidun lo jadi to mahin Karbi Anglong news he meta nama tan su su ka dong pa ko ana ning garong pe me amri pe ana ke lu pen lang tum bang pen sira dak nang kelang lo kasalang tum hatale aku puthone le anu ko pe kan kami di arju konsulang Bukajan SDO civil atumpen photo electoral rolls aputhak pherang ke amai ke phapon Phaikoni ni Phaisar Cap Arni Bukajan SD LSC Angkang Electoral Roll Saputhak SDO Civil Additional Deputy Commissioner Anup Kumar Brahma ACS Dimple Kaman Election Commissioner Atumpen Methang Achembar along Electoral Roll Saputhak Kipang Dakpon Pangrum Pet Pen Aphai Kiklang 1,55,812 Sopin So Aphai 78,419 Lapen Soarlo Aphai 77,393 An Aphai Paklang Ponlo Sonsi Phaikoni ni Phaisar Cap Arni Aphai Nangke Bathu 6,327 Lapen 1,488 Amen Ing Than Ponlo Lapen Kado Kavi Pangrum Pet Pen 4,839 Amen Kimi Thap Ponlo Lapen Ningkan Kret Roxy Ke Chok Atum Tami Photo Electoral Rolls Apply Dun Meloputa Ningjepon Indian Citizen Pulote Claim Pen Objection Tami Jokmi Registration Deletion Correction Shifting Lahai Kado Kavi Asai Tami Online Pen Claim Pon Mi Puta Ningjepon Bangso Online NVSP National Voter Service Portal www.nvsp.in Google Play Store along Longponji Lapen Angton Alam Chini Thupe Meji Aphan Nangli Tum Tebok Het Booth Level Service Mati BLO Kalite Election Branch Bukajan An Humri Ignoi Puta Thanba Chini Pon Bukajan Ben Sarkurube Karbi Anglong News Invite Kori Anar main uddesho to hoise amar publication of integrated draft photo electoral roller babe apnalok iate mati ana hoise
সেইটো হ'ল আমাৰ আজি 9 তাৰিখ 9/11/2022 তাৰ ভিতৰতে আমাৰ সেইটো যি কেইজন ব্যক্তি আছে যি কেইজন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে বা ডিলিশ্যন কৰিব বিচাৰে বা কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে বা শিফটিং কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে 8/12/2022 লৈকে টাইম দিয়া হৈছে সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত যিবিলাক ভোটাৰ্ছ যিবিলাক ব্যক্তিয়ে সেইবোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিলিশ্যন আৰু কাৰেকশ্যন বা শিফটিং কৰিব বিচাৰে সেইখিনি টাইমৰ ভিতৰত আজিৰ পৰা 8/12/2022 লৈকে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে সেইকেইটা কামবিলাক কৰিব পাৰে তাৰ পাছতে আমি সেইবিলাক যোনটো আপোনালোকৰ যিমানখিনি ক্লেম বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিমানখিনি থাকিব সেইটো আমি 26 আৰু 12/12/2022 তাৰমানে 26 ডিচেম্বৰলৈকে আমি আপোনালোকৰ যিমানবোৰ সেইবিলাক আছে ক্লেমছ এণ্ড অবজেকশ্যন আছে সেইটো আমি ডিছপ'জ কৰিম তাৰ বাহিৰেও আমাৰ যিমানবোৰ ইলেক্টৰ আছিলে আমাৰ 5/1/2022 তাৰমানে জানুৱাৰী 5 তাৰিখলৈকে 2022 তাৰিখলৈকে আমাৰ টোটেল ইলেক্টৰ্ছ ভোটাৰ্ছ আছিলে 1,53,461 সেই বস্তুটো লৈ পেলাই আজিৰ ডেটলৈকে 9/11/2022 লৈকে আমাৰ ভোটাৰ সংখ্যাটো 1,55,812 তাৰ মানে আমাৰ ভোটাৰ সংখ্যাটো 4,839 সেই সংখ্যাটো আমাৰ বাঢ়িছে আফটাৰ ক্লেমছ এণ্ড অবজেকশ্যন আৰু এডিশ্যন সেইবিলাক গোটেইবোৰ কাম কৰাৰ পাছত তাৰ বাহিৰেও গভৰ্ণমেণ্ট অফ আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এটা লঞ্চিং কৰিছে নেটৰ দ্বাৰা সেই বস্তুটো যোনটো ফ্ৰেণ্ডলি মুডত আপোনালোকক সেই বস্তুটো আমি এই প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকে কি কৰিব সহায় ল'ব পাৰে তাৰ বাহিৰেও আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন যিবোৰ আছে তেওঁলোকে যিবিলাক বাহিৰত থাকে বা ইয়াৰ ভিতৰতে থাকে তেওঁলোকে যোনটো আমাৰ পৰ্টেল আছে এটা আছে ভোটাৰ হেল্পলাইন এপ আছে সেইটো আপোনালোকৰ যদি ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে সেই এপটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই সেইটো ইনষ্টল কৰিব পাৰে ইনষ্টল কৰি পেলাই সেই প্ৰচেছ যিমানখিনি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিলিশ্যন কাৰেকশ্যন আৰু শিফটিং আছে সেই প্ৰচেছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে আমাৰ কনচাৰ্ণ ইলেকশ্যন অফিচাৰ নাইবা ERO নাইবা AERO নাইবা BLO তেওঁলোকৰ সহায় ল'ব পাৰে সহায় লোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো এইটোৱে হ'ব লাগে এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি কেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছটো তাতে আপলোড কৰি কানেকশ্যন নাথাকে সেইবিলাক ডকুমেণ্টছ যদি দিয়ে হয়তো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে গতিকে এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি বস্তুবিলাক বুজি ল'ব এপ্লাই কৰাৰ আগতে পৰ্টেলত গতিকে BLO নাইবা আমাৰ যিমান কনচাৰ্ণ অফিচিয়েল আছে আমিও আছোঁ আপোনালোকে আমাৰ পৰা সহায় ল'ব পাৰে তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকে যিমানবোৰ আপোনালোকৰ আণ্ডাৰত এৰিয়াতে আপোনালোকেতো জানে BLO বুথ লেভেল অফিচাৰ্ছ গোটেইবোৰ যিমান ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে তাতে এজনকৈ বুথ লেভেল অফিচাৰ থাকে তেওঁলোকৰ মেইন দায়িত্ব হৈছে লোকেল তাৰে ইলেক্টৰ্ছ যিমানবোৰ আছে তেওঁলোকক সহায় আৰু সহযোগিতা কৰা তেওঁলোকৰ থ্ৰুদিও আপোনালোকে এই কামবোৰ কৰিব পাৰে ইমানখিনি আছিলে আজিৰ মেইন উদ্দেশ্যটো বাকি ইলেকশ্যন অফিচাৰ যদি কিবা ক'ব বিচাৰে Dongkamukam Rangsina College Chalong Social Freshers Meet Ajay Mek 2022-23 Aparman Kedengpon Nijang Karbi Anglong Dongkamukam Rangsina College Students ke Wangni Atum Apan Social Freshers Meet 2022 Aparman Kedengpon Asai Kedengpon Bangswa Long Rangsina College Union Body Ahin Pensi Bangswa Ajay Mek Dengpon Lo Bangswa Ajay Mek along Alohisar Poaman Pen Chief Guest Bethong Rengthama Constituency Lems Chairman Mr. Mongol Singh Be Hojai KSA Ex-President Telisram Tiso Bethong Rengthama Youth Forum Provinson Be HRC AGS Homson Teron Lapian Karbi Anglong Legal Forum Jonarson Togbi YouTuber Prince Seng Timong Chetong Dun Lapen Labangso Social Freshers Meet along Chetong Pen Bangso College Principal Pen Chenglok Students Atum Antan Dojam Damjam Anpin Union Body Atum Dokok Pusita Me Kelang Don Pangkreve Methang College Aphan Anta Kachingri Ave Pulote Koson Si Bangso College along Aphan Kaprek Avarsai Kevan Pitekpo Bangso College along Arts Stream Ansi Dojot Kaprek Stream Ke Non Anta Ave Puta Perangke Karjupon Than Pachinipon Lapen West Karbi Anglong Legal Forum Ahin Penta Non Kevangje Arni Saido Ansita Cherap Cheto Dun Polapian Awareness Kibi Ponje Aphan Chesik Ponlu Lapen ke damtang ni phai pho arni Rangsina College General Election ahut ke haidon abang phubang phia phansitami certificate pen karchu pedupon
aprangsi nili kaprek junior college pen ladak ken kam kimi nangi ci yordun mate freshers atum phan en kumu prang pirasinja anam pharo hirjume alang litum phan mipun me at pen ladak tu bangso college kachar li phan nam hirjume hang piglo lasi ladak pini resemet pet ladak union budi tumpen patir pipon pen pini bangso freshers sebang mesen me at pen kapachin thega polang litum phan churulo lasi nili ladak freshers aputha ke thanna moji lam awla sitame non ki thur koi kimiatum penang kama thapang chingnang langdolang rangsina college lo elitum ladak kacharli yo semar pen chinglok ke than bang phubang ke malang itum corporate pen ladak kacharli mate penang an elitum kapaching thur bang kenan sot lang kusini lipini ladak theknam lo lasi nilihin pen pini putekang lo ladak inang ke kelas tame attente usi teachers tuntani tum 100 pon ang pila lasi 75% anjong si kelas 10 awe pelotang te kapre ka college son alang itu phan ke admission si tame ba form ka fill up wi phan tame warsai pon pe det si akinang sat jong si la high claim pon pe pelotang te next generation atum bangke ansu sesi dak rangsina college long bangke henopo kusini le kada tangte sarla pini son thak thaka program mande kapre program da teachers day puno lage nili ge kaita ningje werla corporate ka we polo ba honmane chipi thekhe ladak nilian isi sitame junior kol atum freshers ahotame wang ladak principal penching lok lecturer professor atum bangke lapen kachupa lohi sarpu tuman ke arlo patot frongpo alang litum bangke hong sitet adite lasi lahai hoi bangke litum silang no dak yong si alang litum phan man pithek the pulotang te ladak aluhi yaman stame litum phapon pe den ko alang te ke wang atum si tame aning oi lagi atimalang litum phan yong si litum man pithek the pulotang te ba kacharli wo ya hot pen yong si litum man honman ka chipi charli pon pe pulotang te mo iprang ke wang ji ke kacharli gi se poro det ko pusini mathada Silveta adung along artiga pen sangti ke pon atrak ahir ing tangrak pen kacetong ihum bokulia pen ke bang bom artiga lapen ihum manja pen ke dam bom sangti ke pon atrak silveta adung along ahir ing tangrak pen kacetong artiga ke vek abang phu inut vet anparta kacetong ahir kang tangrak ajok artiga ke vek abang phu aphan tong sekot pen se ke lang ponji aphan DMCA chan pon phitlu lapen truck a driver abang ke kat phitlu pusi birta longdun